ase bunge ya Bomachoge asa abanyakenyoro bekenyoro kya Mukaranya Oroche ime ye wodi ya Bomba Boborabu ase abamenyabo babere bagwesokia na gukora ukorobekana na bigokurwa ebirero byabo aso kubara kumuriro ase nsemeyo ogukwana chinga kecho barenge gukora ukorobekana uko nigo batebire buna nigo babeire bakulirwa chira ase nga kientambe amana barai au anene igochikubekerwa estima ase goikabono bataraba bakubekirwa estima niko barubeire bakurwa ekerero kyabo gochia ase chiabisi anene chiri chia Kenya Power elikwane kibuna ngoboiranero bale chinguru cy'umuriro elibagendererie amo namagimabo akiralitiko muri kito Gilbert Kobe otwareganire robot yuru ase nchira yowekerana Nabamenyi bekenyoro kya Mukaranya ime nsemo ya Bomba Borabu constituency ya Bomachoge Borabu bakoraramikira okubora gwestima ase ensemeyo asa malieta ngoro kurispake mto korwe kenyoro kyora chagetare korutwa abachagi to badia tatebe tingango tobekera estima twanya konyarara twachandikira abantu bawo kutwasa bachistima chikwirende cyabutoru nigo bagoteba nga ogotema kwabo kunyara ko bakonyoro obokonyi kurwa ase abisi yo mujumba bwensemeyo eri bakonywe andake eri banyara ko bakoro bonchedi wasenjirere ndonge baranyara ko bakonyora bokonyi bunde eri twachira obisi yawe wetani gatatu igotogote bigunga ganya bono kurweri mpaka boni gantora rastime korengana na barabo nigo banyari ko bakungainwa ase chintunde chinyinge kibagonyara ko bagutarira cyabisi echo kurende obokonyi wanyako abo koba ase egetiro. Tumefuatilia kama mara tatu, tukienda huko tunapata wengine tofauti wanapigiana simu wanatudanganya. Anatoka nje anaambia mwenzake uambie hivi udanganye hivi, tunadanganywa. Kwa hivyo sasa tumechoka na kudanganywa ya wafuasi wake ambao ameweka ofisi. Pia yeye mwenyewe hata hajaiongea tangu akuja hapa, hajai tena rudi ajue nini inaendelea, kwa sababu tulitoa hata mahali pa kuweka stima na hajawahi kuja, kwa sababu tulimwambia tuweke stima na akasema atatuwekea kwa sababu aliona hapa tumeteseka. Na hakika hata kanisa yetu ambayo ni Mukaranya SDA Church haina stima. Kwa majina naitwa Charles Omoyo Nyangenya. Tukaenda mpaka huku, wakaniweka kama chairman, naendanga huku nikiangalia kila wakati. Nikifika huko anatoa mzini ananiambia transport we rudi. Hiyo maneno tunaendelea kuishughulikia. Na mwenye alikuwa huku ndani alikuwa anaitwa Evans Mugonji. Yeye ndiye alikuwa msimamizi wake kwa ofisi kila wakati. Lakini hakuna siku hata moja nilimkuta huyo Obadia Barongo. Akaruora akabolinga ngaye transformer abere nkamotebinga nerure ndua se transformer ikobekwa agacha agatoma abafuasi baye bagacha bakarigereri nkabapa ka etaito titi yesokoro nkaba esibakobeka bakaira twachire paka Kenya tokobwati twabwatirikira ondi anga isatu agotongaina nga kanya inu twachakeire koru magenje transformer ya inongo chere korweri ontu anyakomorora uburai wanyako abo kubekwa ase ensemo yo gokonya abananchi na mono aso kubakineria ibintu bikonyara kwa bikoretera amagendero mune estima amache amo nechipara nokuraramekera kwa abananchi abange ngoria ibintu ebingimbira nyako bigukiranirwa ngori bwatari agatembe kurwase kenyoro kya Mukaranya ime ye ward ya Bomba Borabu constituency ni ya Bomachoge Borabu county ya Kisii Marieta Gilbert Kobe.